YTF TWF TISF ni bakhakte FIR Khlaijangmani yagolo Hasri Montri Okra Professor Dr. Manik Shahani Karakdagi Mumbai Paithago Auto MalkhungBisingoTiprajwkSiklino Sexual Harassment Khlainai Shyamal Dasno arrest Khlaikha West Agartala Thanani Police Srangshala Auto MalkhungBisingoTiprajwk University of Khorang Tripura Sexual Harassment Khlaijagmani Patimu Social media viral angmani yaglo oflaka flasa Tripura haste Patimu te hasni babagra Maharaja Product Kishore Debrumani dagi Mumbai YTF TWF TSF ni bukhakte FIR Khlaijagmani yaglo Hasri Montri Okrani Karakdagi Mumbai TiprajwkSiklino Sexual Harassment Khlainai Shyamal Dasno arrest Khlaikha GB Bazar Outpost ni Police Shangaroshala Bono Remand Sanai Darbar Nogoti Shaka Agartala West Thanani Police Koktomao Shaimanka Srangshala GB Bazar Amsani Shimi Tripura University Thangnani Bagai Nokni Ongkhormani Khoroksa TiprajwkSikli Abon Bagai GB Bazar ni Shimi Auto MalkhungBai Tripura University Phasing Thangnani Chengmani Auto MalkhungO Tongu Bebagai Khoroktam passenger Shyamal Bazar Amsayo Shoikeno Siklini Bangrao Yagrana Chengkha Auto MalkhungO Kasajak Khoroksa passenger Harassment Khlaijaknai Sikli Protest Khlaimani Yaglo Ulta Asiklino Taibo Zolijak o passenger Paithago Botala Amsayo Borong Logyo Kasajak Tai Khoroksa Buri passenger Ongkhormani Yaglo TiprajwkSiklino Yakshikuksa Khlaimani Logi Shelangma Singsa Tongmung Khlaiye Siklino Sexual Harassment Khlaika o 1G passenger Paithago auto driver no Shawe o Borong no Auto Malkhungni Ongkhori rekha Thiaba Auto Malkhungni Ongkhori rejakmani Yaglo phano Auto Malkhungno refredi thangka o Borok Abon bagai kirijagai kapnani chengkha o Sikli Shalkathang Auto MalkhungBisingo Yakshikuksa Khlaimani logi Kubun Borok no logi tuyei Auto MalkhungNo Kashuoi Sigir Shokrok Khlaika o 1J Srangshalne o Patimuni Kaishakaini video social media wo publishingmani Yaglo Siklino Chubachuk Khlainan bagai Shikangai Phaika Kisasuk Tripura Sharok Abo haikeno Patimuni Koktoma manoi Sexual Harassment Khlaijaknai Siklibai Kok Shahoroi Nangmani Chubachuk Khlainani bagai Kok rekha Maharaja Product Kishore Debruma Abo Yaglo Patimuno tei Siklino Chubachuk Khlainani bagai YTF TWF TSF no dagimung rumani Maharaja Product Kishore Debruma Bubagrani dagimung manmani logi no Srangshal Chanda Jarawa Agartala West Thanao thangai FIR Khlaika YTF TWF TSF ni adong juksong abo haikeno social media wo Patimuni Koktoma awimon Khlaijakmani Yaglo Kokthum bedengni ozoma rokbai Patimuni tei Koktoma naharka Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Patimuni FIR naharmani Yagulo Patimungo krungjak oborokno romnani bagai Police no karakdagi murkha Hastini Montri Okra Paithago Auto MalkhungBisingoTiprajwkSikli burino Sexual Harassment Khlainai Shyamal Dasno arrest Khlaikha GB Bazar Outpost ni Police Shyamal Das ni Tongthai Udaipur ni Banduar Amsayo Shyamal Das Road Mistri ni Samung Khlaio Samuni bagai Agartala ni Indranagar Amsayo Baratongo hne Shaka Shalthang Hangkor ni SP Kiran Kumar के जानते हैं कल एक इंसिडेंट हुआ एक स्टूडेंट जीबी से ऑटो में बोर्ड होके यूनिवर्सिटी में जा रही थी तब एक पैसेंजर उससे मिसबिहेव किया है मॉडेस्टी आउटरीच किया है तो ये तुरंत हम लोगों ने ये खबर मिलते ही एक स्पेशल टीम बना दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ SDP ऑफ सदर एंड उसी वुमन वेस्ट और हम लोगों ने पूरा इसका पिक्चर हमें मिल गया था वीडियो भी मिल गया था तो हम पूरा सोशल मीडिया में भी हम लोग ये जो पुलिस फ्रेंड है पुलिस खबरी है उन सबको ये शेयर करके और CCTVs जो है वो सब एनालाइज करके हम उस आज सुबह 10:45 AM को उसको अरेस्ट कर दिया है और एक केस भी ले लिया है इसमें नॉन बेलेबल सेक्शन में स्ट्रिक्ट केस लेके उसको कोर्ट में फॉरवर्ड किया है और उसका बेल भी रिजेक्ट हुआ है अभी वो जेसी में सर सेक्शन क्या ले सेक्शन 74, 78, 79 BNS और 351 BNS ये स्टॉकिंग का है आउटरेजिंग मॉडेस्टी है क्रिमिनल असॉल्ट ऑफ वुमेन जैसी सर जहाँ पूछताछ से क्या मिला वो मानसिक संतुलन ठीक ही है वो ऐसे ही मतलब लेबरर है उसका घर गोमती डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन उधर इधर ही रहता है इधर ही ऐसे कोई ठिकाना नहीं इधर उधर घूमता रहता है लेबर का काम करता है ऐसे बोल सकते कोई मतलब फैमिली नहीं है उसकी यहाँ पर कहाँ पर रहता है यहाँ पे मतलब उसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है एक बार बर्तला में रहता है एक बार जीबी में रहता है काम मिलने से छोटा मोटा काम कर देता है ऐसा सर कोई नशा वैसा करता है ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है नाम क्या है इसका नाम श्यामल दास है 39 ईयर्स सर इसके खिलाफ कितने कंप्लेंट दर्ज किया था उसके खिलाफ विक्टिम ने कंप्लेंट किया है
Party munate YTF ni hasta sukhang Suros Debruma Shaka Abahai Borokno Karak Bus Thumjagnani bagai Siklini logyo basakha Tripura motha YTF TWF te TSF hnoi hambai sini joto media songno actually sungtinala family kaisana karon no joto na semano nia YTF TWF te TSF ni eta lot sumani bisingte sini khoroksa bukku je sexually harassment tai molest khajamani tisingte tini abo aborok amunishu bini bo eraisingka bo eraisingmani pore sungtini bono abuno police no abon sana phaika je bono tumuno omhaije barbar bo repeat khai tongke abuno sung tebe action krang mana nahi je bono samani bisingte sungtinala koro phaye bo tabu bini sini bukukje bo court statement dei tongo je bobagrani direction by je sung khaimansa sungsai tolaka o je bono molest khainai ba harass khainai bini bungka Shyamal Das age 39 years son of late Nukul Das of Fulkumari Dui Bandorbor Bamutila PS Udaipur Gumoti Tripura actually bora Agartala Indonor borren tongo baraton samni nogo male Swades Gus and bini samanga bor road ni mystery khai road ni mystery so sungje bini statement khamani yagola amakina sungmiya sodorni SDPU SP borno sung kaise ekdom strong condemn khaka tumung norok omne action nai mania pura broad daylight ekdom sal kathang je mahing tomana tuyei norok nai mania hangka omo buskango tebe problem creating man honai sung ekdom strong sound yagona borok tini o 12 ঘন্টা bisingo obno success kai phunuka ambang belan hamme maru to police ono bahisi and amna barbar sauze medium buskang phaye Tripura motha YTF TWF ni simi daitya sini society ni bagai sini Tripura sal ni bagai Tripura jug ni bagai omake justice sana ni bagai and bon logi tonga ni hisi being a Tripura sa political torja yawe politician torja yawe sigani ni jati ni bagai amai barbar sau ulia jati ulobo jati means tamba abo sung tabu practical te theory ni sungnu bahisi ini sung santhang kai congress ni Sudhir Burman ha congress ST cell जनजाति मोर्चा and CPM गणमुक्ति परिषद TSU biang kemaka borok kotor sanai ro ha biang kemaka borok manik sarkar biang kemaka actually manik sarkar ni regime CPM ni regime no rape murder chengmani ko khaisi rape murder burun jimi cheng CPM manik sarkar ni regime no CPM lal ni simno kachak roni amal ni simno sini hastebo rom phezani botharjani tokthajani bongthani chengwaji angka direct on bin sung nugu pheyabo sung tabu bo pagyako 2012 ni kok 2012 robili tan botharjangmani Visakhapatnam kolpona jamatian botharjangmani gabangma 2016 o IPF ni rele khapro sal kathang Tripura sono bumani sin bukhaw takbo agar dangai tongaise abo sung pongnani kokhono koroi animen awon pore phayuka citizenship amendment bill noti leye bishoy jiran botharjangmani Priyankari yang rap khai botharjangmani Montreal ka pemba thajamani kono justice kare Tripura son by actually abone moina sung tini o jagao condemn strong condemn khamani ya golo Tripura police tabu Tripura son ni khorang no makhna kaisi ang sanani muchu Tripura son no all Tripura taku bu kono Tripura son thanja tongde sini deher ni bikum tingsa pui mangla che bhe tingsa pui mangla phunugere no YTF tam haise thanja tong nango কিন্তু thanja kari hanke sung kono mania ya ba jara o intellectual nero Agartala tong intellectual kemama tong borok Facebook sini netang tongo kemama sadron tan nang tam khaini ni background tam sung bo jotesta siwai che nang mani background rutudi sung ni background sung jotesta siwo sa nangya bobagrani against the cox angkai obviously angni ungklok manang nai whether you are an employee I don't care ni jespana nok building 100 200 talapan tang tong haisi but Tripura ni bisingo confusing Tripura tokai none of sung salsa bustung haisi abo sini warranty plus guarantee আছে আপনি সিনা দরকার কারণ সুঙ্গর কেম নিবাই ফাইট ফেকিয়া ও যে বুকুক যে বানং নি বরক বুইয়া বানি গুস্তি বুইয়া বানি জাতি বুইয়া বাট হি ইজ মাই Tripura জক বান Tripura জনি বুকুক আমল আং হেল্প মা খাইছি দ্যাট ইজ হোয়াট বুবাগ্রানি ওয়ান সুমুং আপন বুবাগ্রান কাছে ওয়ান সুমুং তিনো সুং তিনে এস YTF TWF Tripura ma thangai sung phayo and this success this achievement doesn't belong only to YTF Tripura ma and TWF all success or achievement kan mo Tripura sene bagaisi abo haikeno party munotei samungsitra khlainai wanjini sakao karak busthum jangnani sanmungo sangrongshalo Tripura Women's Commission ni member secretary ni thani deputation yaphraga TSF जों साइमानो पयला बैसागनि हमदलम खाइमागो जतन तंथक तलाइमा जराबो किन बागै काइसा हाइमिया काइसा बेलाय खा थिमानि काइसा इन्सिडेंट जों Tripura हाव नुगै मांखा दिनै मनाय खरपसा Tripura मासिदो थाङै जमा जराबो अटो बिसिङो
borok khoroksa bai yak romjakha khojakha belai ke incident जों TSF selmu yafaru condemn jano जों chini TSF ni president borangna सम्राट देबबर्मा general secretary hamuru jamatiani instruction bai dine Women's commission ma phaikya tamni himale chini Tripura hawo जों नुबुइ दङ chini buriro che women's of safety on bagai Women's commission ni phasingtei omo hai incident dongno mothakna bagai borok kaisa strong action nanan thun hone जों dinor phailaimani जों साइमन अमा हाइ घटना मिया सिमिनिया मिया स्टार्टंखा तिनि पाइखा गामतिया जों साइमन बरक रमजाखा एरेस्ट जोंखा फेबा ताम ग्यारान्टी दं जे अ बरक एरेस्ट जों माने यागलो फानो जे ग्राक कैसा माद्रा माननानि आबो बेनि जों वुमेन्स कमिसन और फाइमानि जों सागा जे एरेस्ट जोंखा ठीक आसे वुमेन्स कमिसन नि फासिंतै स्ट्रं एक्शन नावै अ बरक जाते आलं चप जानां थुन ताइ अ बरक जे चिनि मनाय जस्टिस मानां थुन जों गय नि कक सालाय अमो हाइ घटना Tripura हावा आगि बंखा अमो हाइ घटना रखनो वुमेन्स कमिसन फासिंतै मोथाकना बागै स्टेप नानां थुन जों बंगनो मोसालायखा बेलेखा खामो अमो हाइ घटना Tripura हावा ओंखा जों बगैथाना कयया चिनि Tripura हावा चिनि प्रियंका रियांनि केस चिनि आरजिकर मेडिकल कलेज कलकातानि निर्भयानि केस दिल्ली रग अमो हाइ गोबां मा इन्सिडेन्ट चिनि बुरि रग एङै दं सो अमो हाइ इन्सिडेन्ट आवनो जों समाजनि बरक जों सोसाइटिनि बरक जों अमो हाइ बरक आइडेन्टिफाइ खालायो जों बंनो समाजनि नखरनानि आबसिनि रेसपन्सिबिलिटी आखा खालायो अमो निनि आनिया बं बरक चिनि बरक निनि बरकया जों चिनि बुरि दंनि थाखाव जेफोर हाइका याक जागा गाइजों राहानि बा चिनि इन्डियानि जत बरक जों खानसागा बासारानि दरकार चिनि दाबो जरा दंसानि न जों अमनो मथाक नांनानि नामो ताम हिमालय जेबो कटर इन्सिडेन्ट हिमा खामो मिया खेबा जोंहा जागोन कातिरि तुबि आल काति फाइया नमनो अमो हाइ घटना जते बिसकां सालो तांथुन वुमेन्स कमिसन पुलिस स्टेशन कॉपरेट खालायै अ केस तते स्ट्रं एक्शन नानां थुन जों नमनो कोनो पबगि फाइमान बरक ताम आसास वुमेन्स कमिसन जों बायदिनि मालायै बरक जोंहा साका जे बेलानो काहाम काइसे नर पॉइंट तुबुखा जे बरक अमन एक्शन नानाय दाबो बरक जोंहा मरि पबगि रहका जे चिनि मनाय जे इन्सिडेन्ट माने जे विक्टिम बरक बाय वुमेन्स कमिसन बबाय एप्रोच खायनाय बिनि अर बिनि इन्वेस्टिगेट खायनाय बरक ताम ओंखा बरक नानाय नामन परे वुमेन्स कमिसन फासिंतै बरक पुलिस स्टेशन तैसा ग्राक माद्रा नाना बगि बरक अमा एक्शन नानाय नि बरक टक सांग्रंशाला श्यामल दासनो दरबार नगति साजाके श्यामल दासनि बखाक्तै बिनि केरं पुरुं बेल सानमानि रिजेक्ट खालाय रेखा केरं दागिफां ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।